بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. Takomeza inyisho zacu mu ruherekerane umuti w'ubugwayi bwose twacaye mu muryango fasulu adh-dhunubu tudkhilu al-'abda tahta la'nati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Umuryango werekana yuko ibyaha biratuma umuntu aba mu mivumo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nakubwiye cyangwa se narakubwiye ni wumva ngo intumwa y'Imana yaravumye, menya yuko uwavumwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aba ariko imivumo ya Allah, kandi n'imivumo ya Allah ikuriko menya yuko ijuru rya Allah ntajyo wonyuramwo mu gihe ubipfanya, kuko nta kivume cyohera mu ijuru rya Allah. Ibi rero ubitaho, ni wumva ngo intumwa yaravumye utazoza bisuzugura. Twarabonye benshi batandukanye bavumye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, gerageza wirinde kuba woba muri abo mu Islam. Turakomeza n'abandi rero, wala anashariba al-khamri wasaqiha wa asiraha wa mu'tasiraha. Ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yarongera avumo bitwa shariba al-khamri, wa muntu anywa inzoga. Uyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaramuvumye. Umwe anywa inzoga yaramuvumye. Reka rero tugire igihagarwa cyo ngaha, mal khamru, ese khamru niki? Khamru niki? Imwe Allah avuga ati ya ayyuhalladhina amanu, imwe Allah avuga ati innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu. Imwe Allah amaze kuvuga ati mu by'ukuri inzoga atikwa n'ibindi nyuma yaho guterekera shiriki amasanamu n'ibiki, ivyo navyo turondera ngaha, turonderamo ngaha innamal khamru. Kumisha avuga ati rijsun min amali shaytan, n'umwanda n'umucafu n'uko bya shaytan fajtanibuhu. Kurwo kiravye inzoga n'umwanda n'uko bya shaytan muvyirinde. Ese khamru niki? Iyo uvuze khamru benshi mu bantu yuko Primus, Amstel n'ibindi biyoga bikomakomeye. Ntabwo ari uko. Al khamru ni ikintu cyose unyoye ubwenge bugatakara, cyitwa khamru muri migwi cyarabo. Ikintu cyose kivanaho ubwenge, niyo zobinjya ujya ukabura ubwenge bukagenda, iyo ni khamru. Kuri ubwo rero tugeze mu isi yaho abantu bitiranya ibintu, ugasanga abantu biriga banywa ibi na biriya, bakavanga ibintu biriya ngo ni ji, ngo ni umuti. Ugasanga umuntu yaburewe akakora amarorerwa kwera ivyangwa, wa nas'alullah al-afiyah, Allah adutabara. Kuri ubwo rero kijya kinyobwa cyose wonywa ubwenge bukagenda ni khamru. Kila kintu cyose wojya wokoresha ugata ubwenge ni khamru, bisigura yuko ni haram n'umwanda bihoga bya shaytan. Kuko rero ntuzohangayike ubaza abashehe n'abarimo ngo none ngo ji iyi nini ngo ni haram, ikinyobwa iki n'iki ni haram. Umunzani n'umwe wonyene, ese kiraboreza? Niva yuko kiboreza iyo ni khamru, ni inzoga mu zindi ntabwo byemewe n'idini kwa ukoresha ico gikoresho. Kuri ubwo rero wala anashariba al-khamri, intumwa y'Imana yaravumye ujya wese anywa ibiboreza. Mu mvugo ifata mu rusangi iboreza wose n'ikivume. Wewe urirwa unywa ibiboreza niyo yobaji byitwa ibiki n'ibiki, turaba izina, turaba ese biraboreza. Ivyo ni haram, umwanda wa bya shaytan, uvyirinde mu Islam. Ushika yaho indi hadithi yerekana yuko umuntu anyoye inzoga iminsi 40 isinisho giwe ntigemegwa. Ase iminsi 40 isinisho giwe bitemegwa mu bihijya nzoga ikiri mu mubiri wiwe. Allahumma intaba, kiretse yagize tauba amasisho yiwe acaza yemegwa. Nkuze bibeshe rero hari imyumvire zawumva ngo jewe ngo ndakamwa mu gisirimu. Urabona ugasanga umuntu ngo sinzoja kuburirwa mu kabare ngo ndagatahara ngo mpece kurya nkaca ka Primus nkanywa nkaca niryamira. Ibyo byose ntivyemewe. Hari indi imyumvire yaje ngo nego nyoye duke ngo ntuborirwe. Ibintu byose biboreza niyo wonywa imarimye ni haram. Mayimana ati ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Bige iboreza
unyoye byinshi woboregwa faqaliluhu haram, duke muri byo ni haram. Muri hadith ati bijya bintu kugira uboregwe byo gusaba kunywa ibido yose, kunywa umunyo umwe, kunywa itama rimwe ni haram. Kurwo rero nta byaduke, nta bya sinabuririwe, nta bya imarime, kimaze kuba kiboreza nivyo ni dini y'imyumvire tuyikuremo. Ari muhim twirinde inzoga nabijya byose biboreza, tuvyiri tuzishire kure, ni haram. Kuko tugeze muri Yasi aho inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati mweso by'umunsi mero abantu bazonywa inzoga, bamwe iboreza bavyitwa yandi mazina, tumva ngo ni jingo, ni muti, ngo niki. Kirinde mu Islam ibyo ni ibintu bituma bikuyobya ukaja kure ku nzira igorotse y'Islam. Umuntu rero ni kivume imbere ya Allah, sivyo gusa wasaqiha nujya ayinywesha, anywesha inzoga abantu, uyo ni kivume imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basanga umuntu jingo ntayonwa, ngiye gusorera abantu, uyinwishije abantu uri kivume. Basanga mu Islam arakora urubanza, yakora urubanza akasanga bagiye batari Islam, yabaguriye amakazi y'ibiyeri n'iki, byo byose ni haram. Niyo atoro mu Islam uguriye umuntu ibiboreza byose ukabimugurira, uri kivume. Ati wa asiraha nujya ayenga, akora mu kazi ko kwenga inzoga. Basanga umuntu akora mu ruganda kwenga inzoga, akora mu kampani ikora ivyo binyobwa, ivyo byose ugasanga we uri akora hajya uri kuyenga, uri kivume imbere ya Allah. Wa mu'tasiraha nujya ayengesha, aja kwengesha inzoga akayengerwa, akayikorerwa, akayikingurisha, akayikorerwa, nayo ni kivume. Wa ba'iha wa mushtariha, hamwe n'ujya muntu adandaza inzoga, adandaza inzoga, ugasanga umuntu afise ububare, adandaza inzoga, afise ububare adandaza iboreza ibimugi, amatabi n'iki, ukazima ntabinywa, wowe uri kivume, weho gukora ubwo buzi. Nujya ayigura cyose agura iboreza, nawe nyene ni kivume. Twirinde kuyigurisha, kugurisha iboreza no kubigura ugiye mu mivumo ya Allah. Ugiye mu mivumo ya Allah uri mu muriro. Wa akira thamaniha, nujya muntu ajya ibyavuye, ajya mu byavuye mu nzoga. Inzoga umusaruro wavuye mu ruganda rukora inzoga, ibyo byose amafaranga ni haram kuba woyarya. Ijana usanga abantu borora ibigurube, ugasanga byorora iyo misozi, ugasanga yirirwa akoresha amafaranga avuye mu byo bigurube, ayo yose ni haram. Inna Allaha idha harrama shay'in harrama thamanuhu aw kama qala sallallahu. Allah yaharamishije ikintu nikive bico kintu cyakiba haram. Ntuze wibeshe ngo ngoro sindayorora sinagirane, uriya mahera bivuyemo ni haram. Ntize wibeshe ngo nzoga sindazinywa, uriya amafaranga yaturutse mu musoro avuye mu nzoga ni haram, uri kivume imbere ya Allah. Kivume naco kija mu muriro. Wa hamilaha wal mahmulata ilayhi, nujya umuntu ayitwara. Basanga umuntu akora mugana w'inzoga n'umushoferi wayipakira akayijana, uri kivume imbere ya Allah. Byirinde ubuzima bwo nibweme ni dini. Nujya umuntu ayitwarirwa cyangwa se ujya akora igikoresho gipakira iyo nzoga, wallahu musta'an. Gusa umuntu arakora igikoresho gitwara iyo nzoga, ya makaziye ya imodoka y'ibiki, basanga uragikora, wewe uri kivume imbere ya Allah, Imana arakuvumye. Kandi kivume ntaje kizojamo mu muriro. Kubura bavandimwe, twirinde imirimo nk'iyi ndetse ibishira mu mivumo ya Allah. Twirinde ibintu bikorwa byose bituma tuba ikivume. Kuba ikivume ni ibyago bikomeye, ufera ikivume ntaje wojamo, ahubwo kurumbira inzira y'Islam, fatira n'Islam, fatira n'idini, niho hari amahoro yawe abisimba n'icyo turacakomeza alhamdulillah.